Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li l-Unjoni Ewropea jeħtieġ ikollha pjan ta' kif se twettaq ir-riformi meħtieġa u tagħti nifs ġdid lill-Ewropa. Dan huwa dak li qed jistennew in-nies anke jekk dan ifisser li jridu jittieħdu deċiżjonijiet diffiċli. F'intervista li tat qabel id-diskors annwali li se jsir mill-President tal-Kummissjoni Ewropea nhar l-Erb'a, Roberta Metsola spjegat li l-politiċi jeħtieġ jisimgħu u jifhmu t-tħassib tan-nies. Dan filwaqt li semmiet sensiela ta' liġijiet li ħadem fuqhom il-Parlament Ewropew fl-aħħar xhur fosthom biex jindirizza t-tibdil fil-klima, biex jipproteġi l-libertà tal-espressjoni u biex iħares lin-nies minn abbużi li jistgħu jinħolqu bl-avvanz fit-teknoloġija. Mistoqsija dwar l-istħarriġ tal-Eurobarometer illi juri li l-maġġoranza tan-nies għandhom fiduċja fl-istituzzjoni mmexxija minnha, il-President Metsola qalet li dan hu dovut għal fatt li l-bniedem inżamm fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Parlament Ewropew u eżempju ta' dan kien fost l-oħrajn l-irwol ewlieni li kellu l-Parlament Ewropew biex jingħata l-akbar pakkett finanzjarju li bih settet tirkupra l-ekonomija Ewropea wara l-pandemija. At the end of the day, this Parliament has shown that when it comes to taking decisions, it can do so efficiently, promptly, and also always taking in mind and keeping in mind that what the citizens want are at the very heart of the decisions that we are taking. Mistoqsija dwar it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea b'aktar pajjiżi jistennew biex isiru stati membri, Roberta Metsola qalet li dan ikun ifisser li jkollna kontinent aktar sigur, stabbli u ħieles. I can say this from personal experience, where I went through or lived in a country that saw the transformative effect of being an applicant country to a candidate country to a pre-accession country and then a member state. We're soon coming on 20 years of membership next year. These countries, my country together with 9 others, and then later with Romania, Bulgaria and Croatia, the changes that they have seen have been enormous. The rise in standard of living, in quality of life, in access to opportunity, in rules, better rules for protection, is nothing that would have been possible also in terms of financial stability without the European Union. Dwar l-isfidi ekonomiċi u soċjali li qed jiġu esperjenzati minn diversi pajjiżi membri, il-President Metsola kienet ċara rrid Unjoni Ewropea li tibqa' d-dar ta' kulħadd, li tibqa' kompetittiva waqt li jittaffi l-impatt ekonomiku u soċjali.